hai manaze ting choma I za hai manaze Zeme man sage klum na mai ka pe ke hezi kreuze sna ting kum changna za khai ji chum sum mai ting chwa de re insa Zeme ko gene ine hai mana hange polya ga de radle Afghanistan kadege mpui mi me za mpui nungmra me pnui kilung gane bamza take away service kte ko sak zo batar me te chu la dale za ka chule Afghanistan kadege mpui mi ra me ne pnui kilung gane kte ko sak ra me halang gai be za mpui mi ra me za pnui ki ge pam po mra me mpui mi ra me ne zo bata za te chu dale za ka chule dai te be na Afghanistan kadege mpui mi za mpui nung ra me ne pnui kilung ga bamza kte ko sak zo bata te me ka chu ani hai mana chigari kile Afghanistan kadege te tibeti kum chana za khai ziket kum ge Taliban hanam kana spy mena rezi te za duang dip zigne mpui mi ma Afghanistan kadege bam le ne lung hareu sang di de le Afghanistan kadege mpui mi mira me daigom za lung ka hareu ting kum sru kana pan re ko lin za Afghanistan kadege Taliban hanam ka spy mena le sidu ke ter hange pe tada chiren mag Afghanistan kadege mpui mi me punui ki bom me mag na mpe mi miram zangolu za rogdu tadro rahangdu pe tada zati khiro rahangdu pe tada zati beite rahangdu pe tada le zakatdle zai chiren mag za news reporter changjibam ma channel ramage zai tv ge zai youtube facebook ge zanam pui mir me video katle mer me puni zu dum rahange hijab kai rahange ai gum ran ting rahang pega ni dle zakatdle then Afghanistan ke dege chunam pui mir men dai te bine puni ki lungane take away service ke degu sak lang zo bata za telo designa Afghanistan ke dege tatibeting kum chana za khai ziket kum ge Taliban hanam kya spy me boz ne Afghanistan government spy me ze duiwang ze chuna puni ne country li rezi te dip ze ge ne Afghanistan ke dege mpui mi ka chim ze puni ki lung ge ne hala ta pe da hange pe ta di de le ze ka che de le puni ta nge te ra hange Zai Manipur ge hazet kana Kuki mana inki me kage kaklebe pelu bachange tribal Kuki hazet mena administration je pungcham rahange KZ demand teblam ge independence Meitei MLA bizi nisikan sapamne saze matete su ai tribal hazet mena puni hange state ke chamja za administration pungcham rahange ke blam ga Meitei inki me lun ramale je ka chedle zai Meitei MLA nisikan sapamne saze Manipur ge deize ani hai mena gole chipoji ge ne mina hangke ganga ai ge dei ze pe cham ze bam chiale Kuki me gu dulei ze ka chedle chipo zigne Kuki MLA mina hangkre mena administration ze phung cham ra hangye be sui te me ze ke ze demand te blam ge ze mate te su ki ma lun ma gule ze ka chedle Zai Manipur ge hazet kana Kuki mana inki me kage kaklebe pet blam ge disi ibete wangdara hange India ramgu Union Home Minister Amit Sanete tibe mamai ge promise samhead pegai dele zaka chudele zana India ramgu Union Home Minister Amit Sane saja Manipur ge hazet kana kage kaklebe pet blam ge disi sia rahange teme zai chogu mene reize zai ka gebze mpung chumei ka chemeze nimnu je pnui perege ka sabe ge dibe pegule je dusali Manipur ge kaklebe pet blam ge Union Home Minister Amit Sane Manipur ge na Chief Executive of Manipur and Biren Singh banai Meitei hazet me ge suite me zai Kuki merameze ngau hodauze sam heki ke gaidele je ka chudele disi ibizate wangdara hange zai Manipur ge hazet kana kage kaklebe pet blam gena hazi mingye na hange internet data service luton dogai ka dai dele je ka chudele hazet kana kage kaklebe pet raibe mai tatibe kape ke zik chum tingum chana je khai je chum mai gena seze internet data service Manipur state lui lutoni blui je chunaria luton dogai re dele je ka chudele ma kasya ba sam krasa na internet ge je kai ra hange zai por hange hing bizigene ze The Assam Police Sub Inspector SI Bizi Junmoni Raba Kachepe Puigu Gari Tetibe Damaiting Cho and Chetkana Aigo Mihige Zakala Banda area ge Gari Kadibe Trakze Gi Hedawailuze Esden Tebigine Chidi Delay Zakachele The Sub Inspector SI Junmoni Raba Kachepe Puize Marigilong Police Station Nogonga in charge Changze Pasui Tebe Puiko Leze Kachedele Chipo Maiting Muige Papgu Gari Teluze Upper Assam Biapime The Betuze Mbe Hang Beloge Gari Kadibe Pihiam biagane njet ge sangze peze gari ze
te imbia chilak tip zigne gigailu je pakring ba sawai di dele je sali za asai junmoni raba ka chib pui accidental za chai di blam ge pikibo mena accident hange hanum gai madale je ka chuli te chara hang je te chara hange hanum gai le je sali zena junmoni raba chai rab soge za bugari accidental rab soge je rangkang chote blam jaine rangkang demand te blam ge na pepere ge police station ge mira mena case du kai gai dele je ka chidle chipo jigena junmoni raba sub inspector accident je chai blam ge CID mena investigation lo je ma kamet gule je ka chule zaina pikibo mena ai junmoni raba chai blam ge je accident ma je te rahange te chara hanum gai bizi ge na FIR du kai gai dele je sali zai pugari je accident lu bchanga zakala banda police station officer in charge pawan kalita na bugu team member mzengo lu je nchat kana minute himre aigom hige pe bam wong changje pe chuze re heuki te te dele je ka chule re heuki wang changai je doctor ne pa chai dele ka chube lian chi chakai dele je sali za chigegari ka krei pe truck driver za bugari truck je sawai lu je chi be bam gene pang bia di dele je sali Zai Myanmar kedege tingkai gui kan chiben natri cyclone moka wong begine chuna zemena me chai chang dibe mina hang react se ziket me chai chang dele je man sapo me jene local leader official menen znai damai ge sali Zai Myanmar kedege ai natri tingkai gui kan chibe cyclone moka wong blam gene chuna mina hai me nga zelari le je ka chidile chipo zigene chai be pangka je ai sona ki je pedra hange hanum re le je ka chidile jene Myanmar kedege ai tingkai gui kanchibe natri cyclone moka wang bza kilometer haike je rak squeeze zaminge rege wang le je ka chidle za tinkai gui kanchibe nchet ka khege 120 miles le je ka chidle za ai cyclone moka za magda be tinkai gui kanchibe cyclone du nzo mak bale je ka chidle Zane Karnataka State ge Congress mena ngamwang lup changya Karnataka State go Chief Minister ka hachi bete hangya ka kalangbe zaitri kan jobze klang loi merai le ja ka chudle mina hangna Karnataka State go Chief Minister hangya ka kalangbe peuji ja Sidarna Maya banai DK Siva Kumar le ja ka chudle zaipnai rogene mina hangke ja Karnataka State go Chief Minister hangya kalang pa kai rabze ji kerna mangna kana ka chumne lungya kalang pa loi gule ja ka chudle zanjna ka peke ji kreuze srokting Chama zang kai je chum damai ge Karnataka State ge MLA kalangai ka chimra me Karnataka State ge Chief Minister hangge kalang rablam gna sam heki ke hangge party Congress President Malik Arjun ki ge wang dui gai dile je ka chedile za chigen National Congress leader Rahul Gandhi le je party President Malik Arjun ki ge ai Karnataka State gu Chief Minister hangge kalang rablam gna sam heki ke hangge wang gai dile je sali ai ge na mai ke pe ke zikre je snating kum chama za kai je chum sumai ting chog de re insa loi gai dele pi gai zanking gai ni mele ni je to dele